Mwaramutse neza, tubaye ikaze kuri channel yacu ya Kigali Life Official. Iyi ikaba ari channel ushobora kubona aho imari zigurishwa muri Kigali, yaba amazu akodeshwa, ibibanza, ibikoresho bya electronique, ibintu byose bitandukanye biba bigurishwa hano muri Kigali. Uzaza ubisanga kuri iyi channel. Bityo rero nimba ari bwo bwa mbere uyisuye, tugaye ikaze kandi turagushishikariza gukanda like, ugakanda kuri subscribe kandi ukita ukanda ku nzogera kugira ngo imari zose tuzatunyuzaho zigurishwa cyangwa zikodeshwa n'ibindi bitandukanye ujye uba mu ba mbere bazibona. Ikindi, nimba ufite imari ugurisha, ikindi kintu ukodesha, ukaba ufite ikintu ukeneye, tugaye karibu, natwe dushaka kugufasha ukaba wabona abakiriya. Bityo rero uyu munsi ku itariki ya 2 z'ukwa gatandatu 2020 twawuteguriye urutonde rw'imodoka 5 zikodeshwa muri Kigali kandi ku biciro byiza. Imodoka ya mbere ni Toyota Corolla, izi bakunda kwita macoyine, ikaba inywa essence, ikaba ari automatique, ifite plaque RADJ. Tukaba tuyikodesha 300,000 ku kwezi. Imodoka yakozwe mu mwaka w'1998. Kuyikodesha bigusaba yuko byibuze uhera ku minsi 7. Ntabwo tujya munsi y'minsi 7 mu rwego rwo kuyikodesha. Imodoka ya kabiri ni imodoka yitwa Toyota Yaris. Iyi Yaris ikaba inywa essence, ikaba ari automatique, ikaba ifite plaque RADY. Ikaba yarakozwe mu mwaka w'2006, ikaba ifite imyanya 5 yo kwicarwaho, ikaba ifite inzugi 5, ikaba ikodeshwa 20,000 ku munsi. Iyi modoka ubaye uri interesse watuvugisha noneho tukaba twayikugezaho. Imodoka nayo ikodeshwa guhera ku minsi 7. Tugeze ku mwanya wa gatatu ariyo Toyota Corolla CE. Iyi modoka ikaba inywa essence, ari automatique, ikaba ifite plaque RADK, ikaba yarakozwe mu mwaka w'2003, ikodeshwa 20,000 ku munsi. Ikaba ikodeshwa guhera ku minsi 7, akaba ariyo dushobora gutangiriraho. Ikindi, iyi modoka iyo ushaka kuyikodesha ku kwezi dushaka gufata 450, kimwe na Yaris yo hejuru nari maze kuvuga. Ubwo tugeze ku modoka ya kane ariyo Hyundai Santa Fe Gold. Iyi ikaba ari automatique, ikaba ifite imyanya yo kwicarwaho 7. Nk'abantu bafite famille biba byoroshye gukodesha nk'imodoka. Ikaba ifite plaque RADS, ikaba ikodeshwa guhera ku minsi 7, ariko umunsi umwe ni 30,000. Ariko iyo ufate iminsi hamwe, nk'urugero ugafata ukwezi kose, tuyiguhera 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Tugeze ku modoka ya gatanu ari nayo ya nyuma, RAV4 ya 2002 automatique, ikodeshwa 600,000 ku kwezi cyangwa 25,000 ku munsi. Izi rero zikaba ari urutonde rw'imodoka 5 ushobora gukodesha uyu munsi. Bityo turongera mbere yo gusoza turagushishikarira kwibuka gukora subscribe, gusharinga izi modoka ku bashuti bawe, ndetse no kuduha comment. Murakoze, turabashimiye kuba mufashe umwanya wanyu mukareba iyi video. Bye.